Dobrodošli u Mobilni Shopu video pregled modela Xperia P. To je model koji se na tržištu pojavio u februaru 2012. Što se tiče sadržine paketa, on izgleda otprilike ovako. Tu je telefon sa baterijom. Baterija ovog modela nije zamenjiva, odnosno ugrađena je u sam telefon i zamenjiva je naravno isključivo uz asistenciju servisa. U kutiji se još nalaze slušalice, punjač i USB kablovi za ovaj model. Ovaj model funkcioniše sa microSIM karticom i što se samog uređaja tiče, on je izrađen kompletno od plastike, ali ipak deluje izuzetno kompaktno, ne deluje jeftino. Telefon kao takav lepo leži u rukama, upotreba sa jednom rukom je apsolutno izvodljiva, znači čak i za osobe sa manjim rukama. Sa prednje strane ovog modela naravno dominira njegov LED backlit LCD display od 4 inča, koji ćemo se vratiti malo kasnije. Tu su 3 kapacitativna dugmeta koji su osetljiva na dodir i Sonyjev providni deo gdje su smešteni ti tasteri, jedan lep dizajnerski detalj. Naravno Xperia logo, pomoćna kamera i senzor za regulisanje osvetljenosti. Sa desne strane modela su smeštene sve važnije tastature, odnosno dugmići za upravljanje samim modelom. Smešten je zvučnik, taster za paljenje i gašenje uređaja, taster s kojim se pojačava, stišava zvuk, taster za brzo pristupanje kameri. Sa zadnje strane, naravno, Xperia logo. NFC podrška je istaknuta od kompanije Sony. Tu je kamera od 8 megapiksela i LED blic. Sa lijeve strane ovog modela su ulazi za HDMI kabel, za USB kablove i jedan mali poklopac na kojem se stavlja SIM kartica uređaja. Sa gornje strane uređaja smešten je ulaz za slušalice, za klasični 3,5 mm džek. Inače, ovi tasteri svi sasvim lepo leže na ruku i Sony je s te strane odradio jedan dobar posao. Što se displeja ovog modela tiče, kao što smo rekli, u pitanju je 4-inčni displej, to je LED backlit LCD displej sa odličnom gustinom piksela. Uglovi pregleda ne opadaju ni prilikom naginjanja telefona, boje su žive, prirodne, oštre. Kao što rekoh, displej ovog modela je stvarno jedan od svetlijih tačaka ovog modela koji će pružiti svakom korisniku veliko zadovoljstvo prilikom upravljanja telefonom. Još jedna stvar koju je važno napomenuti kod ovog telefona, to je njegova nemogućnost proširivanja memorije. Odnosno, ovaj telefon ima 16 GB interne memorije, od kojih je korisniku dostupno samo 13. Tako da veliki memorijski potrošači, da tako nazovem, sa ovim modelom neće moći baš da smještaju previše podataka u njega. Iako je 16 GB sasvim dovoljno za jednog prosječnog korisnika. Ovaj model funkcioniše sa Android Gingerbread operativnim sistemom, u fabričkom izdanju naravno. Ice Cream Sandwich je za ovaj model dostupan za upgrade, a najavljen je i Jelly Bean, najnoviji 4.1. Kao što smo rekli, ovaj model je opremljen kamerom od 8 megapiksela sa autofokusom, prepoznavanjem lica, prepoznavanjem osmeha, opcijom panorama slikanja. Tako da što se same kamere tiče,
korisnici ovog modela će biti zasigurno zadovoljni. Ovaj model pokreće Novator chipset, to je dual core procesor od 1 GHz i slobodno možemo reći da kod njega nismo zapazili nikakva kočenja, funkcioniše sasvim pristojno. Što se tiče samog pretraživača i internet pretrage, sa ovim modelom čitavanje stranica je dobro, zoomiranje je također na dobrom nivou. Malo je nezgodno za osobe sa većim prstima s obzirom da su tasteri dosta sitni. Sad ćemo da ukucamo ovako. Kao što vidite, učitavanje je prilično brzo, tako da će korisnici ovog modela koji vole internet surfing, pretragu stranica, biti zasigurno zadovoljni. Ukoliko bi se morala dati neka zamjerka za ovaj telefon, zamjerka bi išla na račun nemogućnosti zamjenjivanja baterije i na memoriju koja nije proširiva. Ali, pored toga, zaista moram reći da je u pitanju jedan prilično kompletan model dobrih karakteristika i koji će ispuniti očekivanja, ali i premašiti većine prosječnih kupaca. Ovaj model, kao i mnoge druge, možete pogledati i kupiti na našoj stranici www.mobilnishop.com.